Miamarat ya si Allah iman tu nama gandin akan perkata di umar kita bagi bulan-bulan Ramadan. Kenabanan mustahil. Asik kama apa di sisa yang gotu. Anda ini napa kata nak ugait na mitubat ka. Sisa yang kaya kapata di umar. Bulan-bulan Ramadan. Paganairon na siala makuskano inanden isyarta na niat mambagian tanong sumada dalam makna si isagiang kanan asalam kapipia ginawa kalilitan kada arayu-rayu aginawa ayamala mga bangsa ko na sukapasok katawan nami auman isar kanu na makagaganap sa piti barangan na mga ingat si isagiang kaiyala naudil sur agulan naudil norte. Aya benda da misa sangisia taga tahu sugu maginde naunu malay ni meranau na aya sigurado na pala tanong makapupol si sagi yang gaya dua ranau yang gaya danau del sur agulan nau del norte na ilay ni man yang gaya kapakapupon tanong sa iko mga ingin tanong na muay tanong sa dumiritan menurut mga dedel mabasa yes or no share kami sa English. Kami yang mga papasang sa English hari saya kaya kebu. Moy mendatano na aya kata tagutano si na aya umanisa na niya ni bebenugan nagiang kultua sa ada. Yung takapakadaya. Nagiang gaya mapipikir tanua kapang gaya gumaya tanu kapakadaya tanu si sagiang gaya dunia namanya kaya kita oras. Kau pamakoya kaya sungkasi na ilin ka na labi 30 ragu na inuwaria bialwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiku hadisnya nanti na a'mar ummati ma baina 60 wa 70 aya buati Rasulullah ama perida du umatak na between 60 agus 70 pagletan 60 agus 70 na tantua ti Rasulullah amya kay kita iban yan kelpas agyang kanan a 60 agus 70 opnak yung makap lepas kaun naya kaulau lana melagi din nakapagata mga kuitlog lagi din nakakita mga kuitlog aguswal baik mataan andai ka pakalawidan nagi manang taluksay na di makapergua ay namagwidawa ay namagtigi nagwidaw nagi ang tuwadi niya di ka pakapergo na ikinap nakuan na di ka rirong nga pagpagiro ay tumaba ulit pada sa dunia naginti ka rin na mata-mata anak. Igira miyak kala suidan. Nasutaw na pembukalan na si sagiang kaya dunia. Ugay dari sa kaya ako na di kuno to benar. Ya isa ko namin yung gulaula. At nanalap sa mawit sa itagun. Awidan niya ko nagyang ko itagun. Na umani ako nilakad na maka bindas sulos kanyang guga. Diyo na tumawa ko di kumatay. Hindi ako nagkatingin sumalak mo kasi sa ating dunia. Nagunak yung mga patalang yung video pa sa school. Ikaw niya, hindi ka rin na. Tanda ko niya, kinayapatay na. Mapiyas na na pininalok. Nadi niya nung kawaya. Iba yung mga nadiyan na ba mga patpan. Yanan, mapiyas ulok na din yan kibubayan. Hirap lang yan yung tapit ilan na loks. Naubaya nga, natikaw na ba pa. Pamagbagar ka kami panuksam. Makasingan lagi. Di manutup. Hindi ka rin na tawat-tawataan. Di kaya katatag si isagi kaya dunia. Naman isa na kabayayan na dirong panpasin mada. Okay, namuhay ka sa manda ka. Nagkada ka din. Sigo katatang ka si isagi kaya dunia. Amay, kung mau maagiyang magpayin ka. Apiyar pa rin. Di mau si mga kakibalangiron kami rampay kasi isagyang umpamalaya idan na panggapok agyang kaya lawas na kang gapok yan na ayan na tumunian na madas isagyang yanan yung awal akatiru akatrakanong akuman isal kitanong na diyan yung bubalik na sa ada so kapakadaya nada abasan pagkasangka abadi umanisar kita nun na pipikir yan, anda mana kapakadaya yan. Saya kapag pagitaw niya sa isaging dunia. Na inaong derongor kanong na anda ke transferatan mo isa ini. Aso kapag transfer tanurun na dayon sa dayon narong tanurun din matatagu. Daden aban yan nihaya. Anda bidayan yan. Okay,
na walang hanggangan. Itu dari Anda punanian na daban yan kapusan na mapunggulaulanan. Taruh to perdana na 100% na mapunggulaula agian kanan akap pagkataling umatano si salungan na kiyama. Ugay na ayapato terkita no nagiyon takapripara kita no. Yang kutu makapagamaltan sa amal apakataling matano si salungan na kiyama. Ami prepara kita nuron nagiyon ta mga simbatan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Miyamarat ya si Allah iman to na magandin akap pagkataling umarkitan wagi kay ulan-ulan Ramadan. Lagi dah bisa puluh gui mantu. Itu gui? Oh ayo. Oh. Itu gui. Insyaallah nak berkata lingkungan kita wagi bulan Ramadan. Nah ayat pantun terkita nu nagian kutu akapri pernah kita nu. Ini anak salah video tanu si sagian kaya bulan Ramadan. Anda baini. Nah berkata lingkungan kita. Nah ayat manari akan segera kita wagi bulan Ramadan. Nah lagi dia yukan degem. Na ayah pekalaba padagang nagian ko to mataw mamagito kalang-ulang wana padagang adi mataw mamagito kamala so pagkausarian mala so ekspensiyan adi so kalaban yan si ko dengan yan na padagang adi pekalaba dan lagi agian kaya kasi kita no aging ulan-ulan Ramadan awan isar kita na panama-nama rin yan imakalaba sa ko kasi gidun agian anda baini na ulan-ulan Ramadan. Nah ayam menari atur kita Allah nagiang untuk kapagura-gura di si kumapia wasari'u ila magfirati min rabbikum pagura-gura di niwa giang kutu arila ukadna ni warabul alamin nah katawan tanu agiang ulan-ulan Ramadan nah uman din nagawi nah adin amang tao apu perpunu adin amang tao prilanon agitu na paganaraha nah kada si sagiang utang pakanara yan transfer si sagiang utang pakasurga yan na uman manarisar kita nu nakatawan tanu adi tanu pakaywas si sagiang kaya dusa nagkapakayaging utang dusa nga tayo pakanara ka aging utang dusa ka ugay namiya kataling marka aging kaya ulan-ulan Ramadan namitubat kaun si ikwala sa tuto akan tubat si ikwala namiya paka si sagiang utang utaka ya peke si sagiang utwa kerilaan sabab oke apa nanang kupan kasih Allah na miyadaka si sagiang utwa kapakanaraka kapakasungka si sagiang utwa kapakasungka kenabuanan mustahil asi kamapad si sagiang utwa anda ba ini napakanaraka ugay na mitubat ka si sagiang kaya kapakatalinguma ulan-ulan Ramadan na kiyas sa kupang sa anda ba ini na ipaasunka Kumangin tanu si Allah amiram pay tanu si sagian kaya ulan-ulan Ramadan na alam mo nakikita. Kakagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anda din ikapakasul du Sa'ban. Aw Rajab na pagpumangan niya na lang si Allah. Apiap na kay hadis amalubay. Ugay na niya berjak na termidi. Agi untuk hadis. Sukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikapakasul du Rajab na pupumangan ini si Allah agian ko tapakam barakat ng Allah surajab aku Sa'ban na irampai si ulan-ulan Ramadan na napos di makruh inu to pupumangan niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amirampai si saging kaya ulan-ulan Ramadan na ayat pusti na into pumang niya Rasulullah na ayat sungguh na kavia aden ama papadalmon ama pia adi mapapadalam si kung mga pad ada ini na mga ulan-ulan ini masa timang gusto kalau ada nama tataguna sa timang nakagagawi khairun min alfi syahrin tumu adi susantibu ulan-ulan sa timang nakagagawinya dan tumu adi susantibu ada ini na ulan-ulan sa timang nakagagawi kenapa Allah memperdayi utang ada dunia yung Lailatul Qadr khairun min alfi syahr satiman akan gawin na tumu ay susangibu ulan-ulan kau naginan na mga ukuranan amapya mga ukuranan amya makapya-pya sigit kita na inao nagitanwanan pakalipusan pamakutan tanwanan opportunity nan o muslim agyang kunto akas sigit ulan-ulan Ramadan makapagamalon asyan tanong buto
Emiano yang kenterkanu apa dagang api pekalaba lagi pun pamatau mama gitu. Nah kagi segede kita wagi yang kaya ulan Ramadan nak kailangan nama itu kaki nonga. Ayah pekalaba apa dagang nakatawan yang subuta dan yang si isagi yang utua dagangannya. Ayah pekalaba apa dagang nakatawan yang suka pagarin sanya si isagi yang utua dagangannya. Ayah pekalaba apa dagang nakatawanian suting beledian adegangan akelabanian. Nah lagi agian kaya nebainin nakaseged kita no agian kaya ulan Ramadan. Umat Isa nasuka segedun agian kaya ulan Ramadan nama program ang kauritullah. Wa antuna ay panggalebeken naka suwean naka amakalipos serka agian kaya ulan Ramadan na 100% na asa kama ikhlas si wallah namanya kalabaka. Kapantay yun na kapantay na ipakasuga ka. Amay kuming gulalan maka agi kay asabad ang pengalbitan. So atigil sa Muslim, kukasirudun o gawi-gawi niyan, nakatiso penggulaulan niya. Atigil ang gulaulaan ka, oripun Allah na pusa ka. Pusa ka sa ayak ka pupusang ka, naging utuarya ka pusa sunatan. Muto ka kanang na ayak iya sunat aka pusa. Swaswayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na amay ko kibidin agiyan ko to agagawin kasunod sa kadadaw do sebang so Fajrus Sadiq na ginto ikapo nas ano ba yun na kakin ka apia gibo kaya pa kayo ng kasal na ginto yan ba yun na sunap yung lola na iragwan at napawala maranaw tabi ako na alaw na ipusan dini yang kuwe naging utas sunat adeban dini yang kuwe naging utaw kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diberi aging mga pagalitan ng mga tablig awit tebubiya talo si saging dunia nasuka paratiya talo si Allah usung-asung kada talo si sunna Rasulullah. Nah, dia kadang-kadang tadi yang suka din susunod Rasulullah. Itanong pamagusay ng Islam. Na pasigid din na makapon si isagi nga kawanan na dumiyang bas si isagi o tagiwin. Kaya kalilit na aya ilmu iyan na ilmu yamumuai. Aya ilmu yamumuai ari Nur Saib na giyang ko to akapama sa tarapan. Mga sa tarapan, nalipit yan si Sagi ng namiyang man sa tarapan, na makakusay kadua tarapan, na biyugaan yan, ini kaya niya na ergian, namiya lagwiso tarapan yan, na ayak man amalilipit yan na sa timan ng tarapan. Kagi ang tinatanan na buat tarapan yan na sa timan. Lagi danan, o pasung sa seminar, ayaw wipsiyan sa seminar na kasi nga. O na rin, kukuhaan yan o. Kasi nga, nakito. Kung na tanwa, makapusa ka na pagubdes ka. Kita na mga dato. Na pagubdes ka, ino ka pagubdes, na para suka si sa masjid. Gini. Suka si kuwanda ba ini, na masjid, ading ka di simbayangan. Aki penggulalan ka ko sambayan na berarti mo. Karena bagi penggulalan ka ko sambayan ka na bertarang bisa. Oke tapau kita tanu si sagiyang ka enewenin na ulan-ulan asigad kita no ulan-ulan Ramadan. Na agi madag larian tawan di berajuma. Ante rumar kanu na mailot mananan. Kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inurdiran yan so mga sahabat yan giyang ko tua mga tawa di sisa moyang na pagiti mo sa Rasulullah sa itabon kabasiran ito tuwasi ko mga walayran naurdiran nan unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungan yan na namaylo nanti uwari mapiyagin mo sa kapiring layna katiba ka lagi daw nga maulola sa Palestina na ayaw ordir wallah na ayaw kapsimba yung mga Muslim na berjuma nagito nakapiring lain kaputay sa ulo na ayaw ordir yung agama Islam nakamura di masukan simba yung na ayaw penari amay kong makadadaya ka adi ka kong berjuma
Tapi ya undang kiana na buklo. Pama ko sudah tu na di beradiuma na titu na buklo. Nami kadang lagi nga bala sapu ke lui. Ukam beradiuma na deki. Ayo ta ka sa tanong ayak kali di datang na bayata. Eman agbayata na kuliah di sangalin. Aba kanyan gina bener putra ba. Nah iya nani anda baini na di mafia si ko anda baini na muslim agian kanana tangi danian na tangi la bayata tangi la auguna itu makna nian gina iya anda baini na pag kita tanu simbo yang tanu sasitan pakai simbo yang si ko mga masjid bawa na maka sudah dikasih sama masjid na kata suisa penap kailangan maka sudah disama masjid diri sudah miuntuk jadi kata nama ada tu na maka sudah dikasih masjid na tahiyatul masjid ka semua yang kasih tahiyatul masjid kau kakak gitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi mutak tahiyatul masjid ka nama dakla buklu maka suci sa masjid na minuluba miyamang ilay sa kerne niya na ron duminirisi na ron anda ba ini na sumasanda na di buya buya tinggulo na iya buah kadi dikriyan si sakir moto apuna us hariya niya na din yan sunuda suordiron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igir amia kasunod kan sa masjid nadikan wati Rasulullah pagutu dengan kan wasimbo yang sa 2 rakaat agite putul sa tahiyatul masjid selas-laka si ikwalay wallah akagi sumanga walay wallah nagianan mga darpa anda ba ini nakipag-edatan si sagir kaya mga darpa si dunia isaw naging anda ba ini na mga masjid itu isunah di mga sunah pemuluh lantan mah utapi pula lantan si wanda ba ini na mga sunah nah pagkagabangan ng bakaki ipaki pamagistorya kakagi amada ka lapsesi mata igira marutuan ipagbangan nasadi na sakal aki popuro na lagam o bilan si sangarian nagintod mabikit ipuro niya nun sangarian nagirti ka kasabutiron udinya di pagistorya hingga nagpahay bawala na agi nga na lagi din badi pagbengi iri di pananaw sukala wallah nasalakaw at tataan na ka kaaya susuan ka nagyan ko twadiga di pagistorya si kuanda bainin na pedeka makasim bayang ka yastaqilu bitwa pagpumang dikasih wallah umalisar kita nun nabiya kadagdagli kailangan ka so panganangkan ka kailangan ka akada ka sa sakit kailangan ka pan mga duit juglan juglan dahil mapagagit ng mga ginunutok Kinunawan siran para siran makanaw ya ko di pamiro-piro tali sa Kamrullah nandito nandito siya secret lang at nag nagraman na yan yung issue din kano man ang mga bay na pala ano pagaduy inuwit pala pagaduy ginas kano ba ni sirman ko mga kas kami mga laba sira ni mga hurul ain sira ni mga prinsesa na prinsesa ka prinsesa wina mga prinsesa ano jadi na betul surga ba ya beli ka duwe di surga beli duwe yo nah mapululan na nan sigo ka pakasul tenusi sa surga agi palapaletan man yung pumasok amin jadi nabar ketano di pura surga palapaletan di pura surga ayah buat di ketano pura surga nasu disulit sa surga ada
Bagaimana hadis yang ayah di perasun surga na illa man abau. Nah, wa man aba ya Rasulullah. Andai miu kira ya Rasulullah. Nah, ayah miu kira di surga na giu tu di sibayang. Giang ko tu di pemuasa. Giu tu di beisa diakat. Giu tu di pnei haji. Giu tu maratai adat. Giu tu maratai kapdok-dok. Magina ni mga tawa di pemuasa. Oh, panan aku tu. Gina ni mga tawa na mayuna di pumasok. Winas kita na insyaallah na pala ya tanun di pumasok. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Oh. Nah, makan dua ka na betia ka sandewe ni. Pembetia ka sandewe ni na Quran. Giang Ramadan na lagi miya kalala amal. Sekret wa miya kalala amal si saging Ramadan na kabaja sa kelas. Wina halapale kanu dia kabaja sa kelas. Isinaria marata buta isi engka lagi mani sana ki mo na pakai sisa lungan nak ya mau antolai kita buka na 3 my book is Quran na you read it dia kebat ya lagi tu mandari Syekh na wanu tu berato ko nakapagi siu at inisir kawan to na kitab ka na 3 Quran na pagibatyar ka na 3 kebatia ana mata nung tubuko marata ya kamu sa wait sakan na adna bu pamit isaidi udah berusik Haji Raisa upami telu satu misal siang itu na dibuluta emang dibuluta na denda benyan kia pagenade melangi du Arabi kan tak Inggris wena sabab si sakil kota kain tirista dunia namia kan telu makasung si sakil kota bubit masa misan na taruh topen namia abatia sakuran namia kan telu makasung kafirari litra Quran aduh 20 abuelo Naisina bulog sutaw. Ada ini na 20 agul na yang Inggris. Pira di giru di kapakas kupata. Atang mo nakasapuro na diintas. Ayaw mo wilsiya na na di bawah na na pangat mga patot matimalan so wilsi. Daban yang gina. Gina ya Quran nagi miyak kalala adi pagamalan si sagir kaya ulan Ramadan. Oman isar kita na ayah minus mamakai salian matamat sisa giang kaya Ramadan Supra. Nagi gini ibu gaya cellphone, giang gaya WhatsApp, giang gaya TikTok, giang gaya langwan taman akwan, mata nakwan. Irawan mana miya abinya saya ku kampu gintau, kamada kelatawa, so 24 hours subsegedul, nak kepakaya so 12 hours so napalapalet nakwan. Sosial media nanti mereka mau mengasulista lah di salungan akhir mana pada sosial media nanti aku ni benar sama Allah supaya kenalin itu Allah benar Allah kena benar Allah bina ang ditanusi Allah agagi umanisan ditanuna semini pantai sisa ya time Facebook juga tanah-tanah madakan terkalurusi sertan sa Pilipinas na Facebook madakan benar lagi sih penuh TikTok sa Saudi na Facebook paling lagi TikTok pembeli na yan pala tanong siya matatago na kailangan na majihan tanong siya ginawa tanong sisagyan kaya lagi na iya butan aaya kalilig na waste suwanda ba ini nakasan hadis kami yang mga ulama matan mabubaso kugenan na sakan na giyan kaya sosial media na suka pagana na titu kumalamin yung rupiah lagi giyan na pendekatan ke kitab dan isuga pensisa kita tak library enggak nah belang ko yang anak kitab ni kan kay gaul kami yang amul enggak ugay nasisa kaya kini bagu agi nga sosial media yang kaya miya internetan miya namatang miya kagengge sadin sa pagilain ka ada ba ini na title na suratan kaun kay ligmonian raka sadin sa hukuman adi kau kasasanangan nah sadangan kaun nakaligan ka ini beginian reka agi mo tanda ba ini nak supaya mana yan namim baluyaya aduti agumim baluy agula tanam igira sehingga pagusara se kumapya nagula tanam igira sehingga pagusara se kumarata naduti agentian yan agiang kutu akaw ya kuyang kasih saging kainya na ayamala nasi salungan akyam amang litang si wala sa taufik sa dita numapan si mga tao
ketiktoan si salaman akiyama. Allahu Akbar. Si tanamapan, si kumata, ama pa masih salaman akiyama na kailangan salana kagila. Ini kabar yang saburan. Rontano rami guys. So anda ini na ako ang taling umarita no aging kailangan sa nah kama tanang iyan na simbayang ka sa sambayang anda ini na barani. Wait na makapasan ka man simbayang sa barani na di ka lulubutin. Kaya niya kada-kadakal tabi ada bakal terlagan atau amagiraw si mama assalamualaikum. Assalamualaikum. Na ada pagtutur mga ayan na wala usalamian lagi pa itaw mas. Bisi mayaya. Ino kau tu dipegirka. Aw mabati akaru suwayatul kursi. Na adin ahadith Rasulullah sahih. Aw mabati akaru suwayatul kursi. Na ayah buah pagletan aku surga na agi buhay ka. Umawa fataka na diri suga niya surga. Aw nalini buah kau na ginonga. Adi nga katawan nagkapakay aluminium ka sa masjid. Nakagia umakaliw ka sa masjid na miya umangaroso malakal mo. Adi nga niya ipagbitingan. Na ubiyat niya kaswetol kursi na diri suga sa surga. Inulog ko ng mga malaikat na di ka sa napilipod ginonga. Kenapa mereka kaliu ka benar abisi ka tadi kata dia aku nana ketulung aku dia di negara sigupan mata sigupan tiga pakali dia na akarina sa sigupan na pomia din si isagi ang utwa hele ang mga waiting seat na tumintamo sa sigupan ipna biagi nga kasigupan na pagakulan tanuro na kaya ganoon pagkatali yung magi kaya ulan na Ramadan sagi supasin sigupan nagnag sigupan kain ubur dia miyak ada dalam puak nak karena sampai ke kanan ayah kanan anda beri nasi bukan na demikian pasal simpupan abar ini kisah juri beri di kisah dulsi lagi no simpupan no tumuan beri dia mata aiman tua lagi kaya kamu mana pembeli miyak arsi makasong ano sa iligan lagi utamay tagay sa nuwa na sobra sa pipintal na kuwan. Dia untuk wanita, namatan, ramah penuh. Anda beri na tupris, itu ramai kali jadwal. Ya, uji buang yang besar nama akhir kemana nanti sekian 50, makanan 50 pagi. Pagisa nama itu? Ya, kita tak lupa. Kau diranur biar akan merana tarik berman. Amat, dia karsir. Kailangan nabi. So Muslim nak bermasuk. Nabatali na tayo sa mga tabligan. May ako ada sila di madakal layu siruno. Lagi ayos teman na di ngaya kamu mana saya madakal sa Bangladesh. Ron madakal. Di penautan dia ni mana pelas. Kita no lagi tua ay di ano merano lagi tua manguda sibuk buman. Uy lagi ngaya mga taga Bangladesh. Dia uta pelanian era di buman. Mga lamang buyar ke uta dia ni buman. Nah kali ni dia Bangladesh mampu. May menyipan mari gitu wina somra na guni na may menyipan nakagir gitu so torsi kantursi itu naginan ianda boy ni naraktan merket agama begitu ka makasih boy na subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 betian ka ayatul kursi na apya gitu boy giatura bisa na naliukan nilai ngaman gingan na mga adkar sabah yang masaya namanya kalalaan na gulo langwa na tao anda bainin napagil ti semania nanan na di ka suga takataw langwa na tao apagil ti semania nanan nasisiap no Allah kakagi mga pangnianan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala nasbalabos kanwa mga bay tabi ako kanong mana mga bay na yakalilin na malibuda ka terkan wakwana saitan na igira asubay na mintin magadka na tabi busa kabaya wallah na dikirta na saitan sisagi uta barangay mi nanya mga padamiro na mga ustada nagi kaya sabag yun na mga babay na makikis kan kapkipta na saitan anya sa kataw kira na dikirta na saitan diyan na dikirta na saitan na aya sekreto niya nagi uta niya nikap maafura iti sekreto niya Ingat na adkara ma'thurata asbahna wa asbahal mulku lillah. Ingat na mga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Na mga adkaranan adika ke kelingwan syaitan. Adi sunada syaitan, adi meliliw. Ada syaitan ang mga tangalintaw.
Nagu pun dah bang adkar, dah bang protection, dah bang anitar nama kapal, keburuangan yang setengah, na diri suga, agi yang gotua kwanian, panggutian, upama ko belai upah. Nama Ikman, waya mana nian? Na ada protection ka, sa ginawang ka, na insya Allah, na di kanian kebinisan, ginan sumangatkan. Na bubuy mama, na anda buinin, na di magatka. Nah, makas berarti alungan, na semua yang asa 2 rakaat, hindi na 4 rakaat duha. 4 rakaat duha. Bukan semua ingangan na duha, na lagi kau biar kumrah. Nakuinta kami niuman, aku kami sa Pilipinas, aku ini suami sa Saudi Arabia, napagkumra kami, napirari gusto niya. Niya kalala sa taklofanian, labi magatos niya, at taklofanian. Na, osaka, na, niya nang bayang ka sa agabay ni na duha, nagkukuwang kaagir mo ito balas. Ulagi mo na bali na niya kumra na nadali na gano'n. Ano mo tulukula? Ayaw mo hindi mo kalakaon. Nakariyan na mo ini na TikTok. Niya kalala kayo ras. Kani ka pakasbang mo. Alungan sa diyang ka. Alagid sa kalubang kaw na miya kasunod din sa wakto niya. Na taman din sa mga alasunsi na makasusunod din sa wakto ni na waktuwag yung na salatul duha. O di na salatul isra. Kaya kami mga tablik na salatul isra. Uwi na lagi namin. Kawan, naginan. Sumbo yang hingga agiang kanan ang pembentuan sa salatul duha. Anda yang dabay ni na kapakasbang agiang goto alungan. O di na istidadul haq. Andi kapakayaw o anda bay ni na alungan na sumbo yang hingga. Owa. Igi ang utua, agi ang kalalig na grasa, miyaka sudagi nga Ramadan, na andin di kapakasimbing yang sa subu. Ada pa na panasbiya, na dairi ka din, anda ba ini na sa ikoy ganyan. Kaya pa nakapaginaw niyan, na amay kulubo, na di kiyanan mapya. At yari aming baloy, ang kawayag-uyag ka, si sagi nga dunia, naturo. Ano man nari ang mga tao? Ayaman ay ni paginitaw niya si sagi nga dunia naturo. Ano? Mata na yan. Di ito ang mga tao. Pamana, makapon sa galbukan. Na di ka pa kaman yan naturo. Na tamang pa sa kapag mo pasok. Naturo. Madakal pa naman na rin. Punili mo, makapon si na miyakuan niya ng sakit na ulcer. Hindi ka maulcer. Kaya pwede ka kanyan. Na hindi ka maulcer, di makapon ka sa pasukan na makatulog ka na manakapaginawan na may kasuga sa pasukan. Na ay resulta ito masakit. Dahil kapag makasibuyan, iya kadang-kadang lawak to ang daway ni na miyalipo ka, dahil ang daway ni na kasilbyan. Aginan, ang daway ni na miyakapia-pia, sir kitang uwan. So, miya kadang-kadang layak, ama pag-usay tanong, si Isagyang kaya kasilbyan kita wag ingawlan ulang namamutan. Tinggalin tanong, manisar kita na preparadwin yan, rakas dia nung panagi ang pangalimu. Kaya ka pangalimu, kapangalimu ito. Lagi diskan mau matatago si Saginga Saudi. Dan na mga lulutyan na kita tatago si Salana, si Saginga dua maingitin. Pinapapatawin kinyusir na isa ni pamosela. As karon nakaluluwag ng alusi. Nasira kung namata nakalilita dyan. Madang lagi ako ito mga adito agda. Na ay gida ka usir kami sabab pa inumiya kagula. Kasabab si Saginga pa ini. Jika kau dia pailulog kau asagibu 2,000 na mapia ang gabay ni akya pakapagosay. Gimano to na ay mapipikiraan madala na kami niya kasi ako buto sa diyon ka hindi na ako sa kagano wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.